konačno, stigao sam kuć. Baš je bio naporan dan. Ali sad se mogu opustit, jer počinje vikend. Zapravo, trebao sam napisati zadaću iz matematike. I iz engleskog. Još mi treba učiti kemiju. Ma dobro, imam cijeli vikend za te gluposti. Sad se mogu odmarat i radit šta god hoću. Jutro je. A ja ne idem u školu zato što je subota. Obožavam vikend. Da vidimo što ima na Facebooku. Nosi se ti više Marko sa svojim ugodnim psima. Koliko slike ću staviti? Ovo je zanimljivo. Like. Prijem za Snapchat. Nekaj ne vidim. Relatable stuff. Mislim tebe. Ovo je zanimljivo. Ne, prepovicu, to sam već gledala. Ovo nije loše. Tako mi dosadno. Šta da radim? Možda ima nešto zanimljivo na YouTube. Kak slatko, pa pogledaj tu macu. Ne znam, ću to podijeliti sa svima. Presjeći će svoj mobitel sa vrućim nožem. Clickbait. Dislike. Šta je ovo? Sad sam baš dobio inspiraciju za crtanje. Saturday. Moj laptop je pun igrica. Šta ću danas igrati? Call of Duty. Evo ga, počne. Okej, reload. I to je to. Medkit. Oda, ne možeš mi ništa. Za dvaku čeće. Headshot. Evo ti granata. Bracu. Tako blizu, tako daleko. Moj Bože, odakle me pogodio? Pogledaj, snajperi. Tako blizu. Let's
igra. Vjerojatno bi sad trebalo napraviti začu. Ne, imam još dosta vremena. Hej, Petre! Da, još uvijek vrijedi dogovor za park. Ok, super, vidimo se, bok. Pa gdje si više, Petre? Pa gdje je više taj Petar? To što sam ja došao 20 minuta ranije ne znači da sam ja kriv. Pa nema mi ga se više čeka, idem kući. Danas nisam bio baš nešto produktivan, nisam ništa postigla. Ali sutra je novi dan, sutra ću sve riješiti, napisat ću začu, učit ću i bit ću baš produktivan. Da. Nareću se i budilicu. Tada, eto ga. A sad idem spavat. Šuti budilice. Isuse Kriste, kako guže. Ok, danas je nedjelja. Danas moram napraviti svoju zadaću. Ali ima još vremena, prvo ću se malo zabaviti. Da vidimo što ima na frižideru.
Vedrane, kasno je, idi se spremat za spavanje. Dobro, mama, još malo. Nije ni pola 12. Istog trena. Okej, idem. Čudno, ja se kao sam nešto zaboravio. Sigurno nije ništa važno. Zadaća!